is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Ikaba setanaga sa go se ya go tshwenya se tshwenyege etela ba kwena Motospace ya kwena Midas ya Genfest o ikhweletse brick pads, suspension, batteries, shocks and ball joint le di tsenya mahala, wheeled batteries na le special sa condom le Avanza safe line brick pads le tsona le di tsenya mahala, na le gape fishing rods, fishing food, ditlhare tsa dikgomo, dinku, dipuji le dintša. Di-number plate e gona ka kwena Midas. Mobile toilet and fridge, ice blocks o lefa ge fela ke go direla tše make wheel repairs, bolts and nuts, body parts, di-parts ka moka tša difatanaga le diterekere, di lokiša le di-engine ka moka, repenta le difatanaga, di-parts le diterekere le difatanaga tša gale di gona ka kwena Midas. Ge re ke motame ke moleboge ke leboge le ba le be a tlile nabo go tla gore thuša go keteka ke dumediše magoši ke dumediše mangaka ke dumediše batheeletši ba sekhukhune ke dumediše ka dikgokaganyong tša leago ke dumediše baruti ba porofeta ba rena ke dumediše bokoko ba ba tlileng le kgono go tla go ba le rena ka fa go nyaka thušo gore dilo tša bona di tle di kgone go loka di be gabotse ke a letamiša batswadi ba ka modimo gore a ka lekwa go dilo tša lena ka moka dilo tša lena di a kgona go loka di a ba gabotse ntle le go senya sebaka ntate Morota ke dumediša le sesi le yena šuena o ka mo sesi Maria ra ba dumediša ka moka ga mmago le bašomi ba o re šomago le bona le kae koko re gona re a lena ntate Morota nna re gona ke yena Morota Thobela nna ke moremi ke Morota ka fare ale a ke riwele ntate Morota ka ke tsena ka ke thomo ke tšise ke motlhako o Morota shuka mo mamma okay ye le bolela go lera ka mo ke nga ka mremi ntate Mreme ya ke tšise ke mathata ka mogare ga ntlo e ya ke na le mengwaga mentši ke bajwa ke thomile go bajwa ka 2017 a thelele gana jwale ke sa bajwa a ke tsebe se se koko ke tsele ba jwa le mang nna ke nna Mašego Nape le tswa kae gae ke tswa Mamone o ka fanele ba ga mang Nape o le ba Nape o a ba jwa koko ke bajwa ka kulukulung tata a ke robale le lapa la ka gore o ka re ke jwanyeng go sepela tšie go sepelang ka bothokwa 7 idea ke moka swere go a gogwa go a dira go a rengwa o ka re motho o rema mohlare ko gore ga ke tsebe gore ke eng gore o ka re ba foša pomo ka mogodi wa nto gore po fela ke robetse a re tsebe nna le mogalabi a re tsebe gore o tla re go fošang a re tsebe gore go diregang nne gore ke tlile gore ke tlo kgopela thuso go ene ntate Morota go ene yer koko ka kua lapeng la gago go a remiwa bošego go šego ka monthagono ko go khe go fošiwa bomo ka godimo le tlapa gore ke pomo tšeo tša ditula e le gore go na le mohlare ka morago mohlare o ka monthago ka mara ke tsela so a kere o ke iting ya motho mohlare o le go gona o mogolo o mogolo a ntshiwa ka ke mperekisi wona mara ke tla re ko mogolo ka re o enya la boraro ngwago o gona ka morago gana ka mogare jarata ka o gona mohlare o mogolo wa mperekisi mara jalo o fokwa khe a ke re a re tsore go khe wa re mathoko efe reno kwa khe ka bo 7 ka bo 7 o'clock a ya kwa go 8 shetse wa no go ra ke tsore o ka re pula e yanwa o ka re ke eng o ka dimpya ka monta go tswa kwa di o na le dimpya
ke na le mpya ka mogeso Jwale di hlaba molo. di hlaba ga le ke mole di Eh. jwale ko no re a ke tsebe gore ke rarela ke mare bisitsa tšeng a lla mo pele ga keiti ke ra ke tswa ke re bana jwale ka re ke motswetseng ena mara nto tše di lela go le a dikwa dilo tše dithunya tše di thunyang ka mo go le mangwako a tše le ngwane wa dikwa tšatšeng a dikwa mokgalabjo ke re mokgalabjo gape ke wa gore go riagang ka mo jale a re a wa tlogela ke dilo tša bošego tla di re ke no te kgomolela gape nna ga ke felo ga ke robale mola ke bajwa Dilo tše di na le nako e kae di direga ka ke mogare. gale ntate moruta ke gale Ke moka wena o bontšha gore wa bajwa. ke a bajwa kore ke a bajwa gape ke tetile nna O swere ke eng? a ke se gore ke tla re ke swere ke eng ka gore kore tlhogo mathomo go patlhogo kore le ganyo e sa nopa ke no phela ka kerem o thunya mo gare ga phogwanko gape le šika tše ka moso ka mo nthago ka mo ke letše jwa ka jo le maoto Ka mogae o dula le mang le mang? ke dula le mogalabje le ngwanekgwe ebile a ba se mo gae yana ba le makgweng bale o mo ka setswetše ee le bašimanyana ba babedi ande bana bao o monyane o tagwa ka kodi kore ke a swa bana beso kore o tagwa o aga mmeselane kore o kgora go selekane le selo ande sa mathomo ntwane gore o nwa a ke tse gore ka kwa ntle a nwa go bjala o ka mokgo o dula se se ntilišago kore wa gamangwa ka batho ba dithaele yang le tšhalete e le go tswa gore e ya ka e a tsebe ga di le kore nteng ba bošago pele o dula ka lapele la motho ga ke tse gore ke ka gamang a go riegang ntate moruta ke a ba jwa kore o tlano ko ba re ke hwile a dutse ka lapele la mosadi O dutse le mang le kgarebe le le mosadi? kgarebe o dutse le kgarebe kgarebe ene e gola sasa o ka re ba re ga a fela a ke go tsebe a kry le ka mogabo o ka re ga a felela gabotse Ga gabotse. ee o gola sasa jale a ile ngwana mafele ke ngwana mafele le mo baneng baka wa mošimanyana jale mpotse ka re mosadi o mo le mongwe a bela go ntate moruta nna ke buala letlanonko ee ga ke tsebe gore ka re mosadi ga a tshepa a bela ga bana re awa ke kwakwane ya lapase e tlo tla thušana le mogala jwa kere jale ga a le ka mokgo jale nna ke santse gore ke tle ke dire jwang di tlo go tswalelwa ka mokgo ke le bonang kare ngwanela ka kwa ga boa kwešiša ba re ga a nyalo ke segole a o ya ka Ke mogolofadi. ee o šala ka mo lapeng la boa kere ba mafelo mošimanyana bo ba re ba montšhitše ka mo lapeng ba re a tekgole ka gago a šie go letse le bana ba Mogolofadi yo. a Ke šile motho. mogolofadi ee nna jale ke no riao ntata Re ska. jale ke llela oa ka leankwa gore ke alla ke re ga a no tla a nkgwetse a nyake lešaetsana ke sa phela la ke le sekoka ke etšakile ke re ga ke sepela ke šie leina ka lapeng la ka ntate morota Gabotse o tshogile mama gore neng kapa neng o ka sepela. kwankwa ne le neng ka sepela kore ke a bajwa kore a ke robetse awa ke no phela ka kerempa ke lapile o ngaka mama nna awa a ke ngaka awa Lebelela kopelwana le. le dikgagara a ke di tsebe awa a ke tsebe selo ngaka ke e be e le mmane o robetse ee ke ena bagore kgwetsa re moepela re mošilela re dira jwang ee orit wena o nyetše ka mo ganape nna ke nyetse ganape ke tswa mphanama ga geso ke nyetse ganape mamone ya kgoši orit go bana ba gago go loka eng ei a go loke selo baneng baka ga ba kwane ntate morota molato ba ba ka eng nna ke tse gore ga botse sebaka O lebelele kopelwana le. sebaka mošimanyane o monnyane le o mogolo ebile o ne a ba ntšha mphaka a hlaba o monnyane o mogolo madi maloba kgauswi ba ntšha madi bale kore ga ntšha madi ga o monnyane gore ko go tala ke pelo gore ko goreng a ke mo ke sa tsebego mogala ba gago o robetse gore gona o sa le gona ke mogala jo o sa le gona o reng ka taba tše ai gale kore nna ntate morota ke tse gore nkare o no reng kore o ne o kamega ka mokgwa o phelo jo boleng ka mo lalapeng kore o ne o kamega le ka mokgwa ke mona ga a bolele ga a reng nna ke re ka kgalema ke re ke a poketsa ntate morota ke a palela ba mpalela siame ba mpalela ke tse gore nka ba gatlhantšha ka eng ba mpalela bana ba gago koko go ba lebeletše goba ke ebie gore lapa la gago batho ba le rata batho ba le tlhoile batho ba le bolela gampe go diragalang ka lapa la gago nna ka lapa la ka ntate morota ga ke tsebe selo kore le ga ke re ke lebeletše
lapa la ka o ka re ba le hloile gore ka ba le go riegang ko re setse ke no sa ka tseba gore bana ba e ka ba ke moe mebe godimo ga bona gore be ba tle ba bolayane ba neng ba re se le ke tsena motsola a sanka ka hwela ke ngwana a senke ka reng ke ne bana ba 6 ba tswa go mo maleng ngaka bana ba 6 ba phela ka moka okay ya go mola wa fihlang bogadi koko ke eng tse botse tse o ileng wa di bona awa e se ke fihla bogadi ntate moruta a se gona se sa go ke sang khatla sa re ke laetsa gore ke fihlile bogadi ke no fihla bogadi le ga ile gore ke sa dule ka go bona ke khoditse matswala ke a se gona ne ke a ke ne matswala ke ka moka ga bona monna le mosadi ba robetse ka moka ngwana a bona o ino nyala a se ne mmago a se ne tatagwe alright ke bona o ka re se se mare yona go bolela le ka ba theletše ba Sekhukhune FM thobela se se mare ke be ke re ya mona mafelelo o ka re go na le ishiago ene o nyaka thušo ka kudu ka gobane ba hlatholla gore o fote mo tethomela ka lapeng a ye kwa swere ke go ya ka toilete o ya ka lapeng o tsena ka ngwakong wa tethoma ke mokana o beya ka mfasampete wa tethoma godimo ga sekhipa o beya ka mfasampete wa tethoma godimo ga sekhipa o beya ka mfasampete ba tlo fona mola ke monkgo ke mokana le neng ba re o tlo tethoma ka ga batho ka potwaneng mosadi sa itliša ka magabo a re o ba file yona potwane ke nagana gore o hloka thušo e serious and then le ile ge le mmotsa gore letla mo a reng ena a le ja ba se gona nna le ga re tla mo o ba ile gana ka mo a phela go ka ntse o isale a sepela maabane le go a telele le kono a re tla mo a ba se gona o dula gana ka mo lapeng leo dilo tse le reng wa di dira number 2 ya mantle a šiang ka gare ka tlasampete ka dikipeng o di dira a nwele ga a se anwa ga a dire dilo tša mokutolo le ditshele tše a diriago a di rire ga ino botšhela ka mo kore a ke tse gore nka tsena ka lefele lešoba ka kore ga a re mo gara lapang ke mogokolodi wa monamalatsela o tsena mo a re mo ke robetse go ntsheme mo lefatere re mo thaetse le mogaladi a re fele ke re ka tshošetša kere ke tswa ka sampoko jale le ga ke le rutang kgorometša ke tletse ke pele mogadi a re awa mo tlogele no mo tlogele mo komela o tlo fokotswa ka nako a fokoletšago ka gona o wa le kokotela le o manya o no kokota mola kore a tla re botsa dilo tse nna re sa di kgonego jale kore ke a boifa ke tse gore a moye mebe ya mohuto e tswa kae ka godimo ga lapala ka batho ba modimo ke a bajwa lapala ka ga le ne bophelo mo ke le go ntse ke mo diheleng bana beso a le bona ke te kgoroša mo gore a ke te tsebe ntata awa lapa le la gago koko o lebegile wa tsa ka re ke kgale ntate moruta nna ke tse gore ka re ba lebegile ke mogalabi ka gore o ino nkgolela ba gola ga di a go ga le di ga ba gola ba bja lepata nna ke tse gore ba lebegile ka gore ke ile bogadi ke se ka tswe ka botse ga ke tse gore ke bole mare ke se ka ba ka gola ke se ka lebelela gore go tiregane bileng alright ge ba šetse ba tlišitše lefata ba goga lešaša ba hloma tše ba di hlomang ba lebegile koko o a sokola o sokola le bana koko o a sokola tše mpe di tsene ka gare ga motse wa gago o a sokola ngwana šue o tepakela ka gare ga mathata magolo a go ithumela ka gare ga lapa so nto nna ke e bonang mathata a mantši a ka gare ga lapa ene le wena o godimo ga bothata bo bogolo ba leswiswi ditaola tša mamago le dirileng ka tsona ditaola tša mmane tsona e be di le gona di kae monyana na ke o di swere mola e le ngaka o ile ena wa di tšea ka se a di berekiša ena o ne e tša gago alright jale e go khuisa gore lo tšela berekisang no dišia ka mogešo a go ngwetse a go motho ngwana mafelelo o robetse ga e tse diaka o di tšere o tšwile le tsona ka magaragala le tsona ga gagwe kgagaratše tša mma go rena ga botse ke le gona nna a di tšea e re le gona ka mokana ga rena e le nna e le mogolo a ke le kgaetse diaka ga botse kgagaratše mma go rena o ile go robala kgaetse diaka o mogolo a di tšea kgagaratše a di tšeago o monnyane wa mafelelo a ngwanyana a go di tšeago ngaka a dula ngwana kwa Pretoria a re ena wa di tšea kgagaratše tša mmago kare ke ngwana mafelelo o be ba re ke di tšee kare awa nna ke ngwana gare
nka se tšee gagare tša mokgekolo tša mone ya mogolo ake le wene o di tšee lena ba babedi ke lena le tshwanetse go tšea gagare tša mokgekole moroka go tlo re o tsene gannyane mo wa bona ge re thomo o bolela ka ngwana gare ngwana mafelelo ngwana mathomo godimo ga thoto tša batswadi especially mphong tša mohuto moroka go swanetse go diregeng ga botse motho mogolo ga a šee dilo tša mohutola ntate morota dipheko ga di abelwane go swana le phatlho ya dipheko di swara ke morao mogolo goba wa mafelelo ene molao wa dipheko ga botse di swanetse di dula ga gabo tsona ka lebaka la gore dipheko di dula ka gare ga ntlo ya badimo ge di swere ke morao mogolo o di swaretse go di lota gore tšatši le di nyakega di kgone go bušetšwa ga gabo tsona jwale tše tša bomama tša go swara ke bana ba gare tša go swara ke bomang di tlo ba bakela bothata ba swanetse ba rie buala ba di laelele ba di bušetše ka kua lapeng la gabo lona ba di amogele jwale ba re ga go ne motho go swanetse go nyakiwe ngwetši alright lapa la mmago lena ge le sene motho koko malapa lena a tlo loka jwang lapa la mmago lena lona le se la loka mmago lena o tlo le šireletša jwang malapeng a lena yena lapa la gage le hloka tšhireletšo lapa la gago go kitima diphaofolo lapa la gago go kitima maribiši lapa la gago le kitima dimpša lapa la gago le sahletše ke diphaofolo tše dintšhi tše e leng gore di feleletša di bakela le bana ba gago bothata nka leka go go thuša go go thuša batswadi ba gago ba thabile na tše mpe re tlo dintšha ra di bušetša morago motsola wa leka go berekiwa ka maatla potšišo ke gore le go hlapaneng le seswi la mmago lena gobane ge motho e le ngaka o swanetše gore a hlapelwe jale jana tšeo ntate moruta ga ke tsebe selo nna gore wa tlapela ka re nka be re boditse ka mogolo a rena gore kgaetsedi a rena mogolo a re bana beso mma go rena o robetse ka ga e re be e leng ngaka a re tlogeng re o tlhapa ke a gola wa nkwa ntate moruta ee a se nka re a botsa ke motho gore a re o tlhapela mma go rena ka gore e be e le motho wa go tsholola ga gare a kere re bone gore go riaga a ke tsebe selo tota le nna ena ke no tseba ga dikgagala di tšere ke monyana nake yana o di swere di swanetše di bonke lefe sese mo nka re tlhalosetše ka bophelo ba ka kua ga gago swara boso sese le ka kgaetsedi re gona age wene ko ene mang gotlelelo nape gotlelelo nape o tla išegile ne bolelele morao ka šo radio e kgomotše sese a re tsene ditabeng go diragalang ka bophelo ba gago ka gae nna phelo bjaka ke gore ke a bajwa ka lapeng a re robala re ne boroko mmele wa baba hlogo magetla matsogo maoto le ngwana ka firstborn aka o bajwa bale ka nna ka mokgomaletše ke lelago ka ona o bajwa go le ka gae goba le go o tswile pain ino ba iteng la ga ke tswile pain ino ba iteng ka mapele ba bontšha gore o phetse sekgoeng ne ee mo o phetseng kwa thokoela bolwetse bo wena bo go thomile neng bolwetse bo bonthomile gona mo gae go ya makgweng a segale ke be ke ile makgweng ke file o ya ke ntse ke rwele merwalo mo mmeleng ga o fitlha gona kwa o bontse o sane bo o kwa bohloko ee ke sa kwa bohloko ngwana ga go wa mathomo e o reng o le yena bo moswere bo mothomile neng o kae yena a segale o mothomile wena le mamago le morwago goba morwedi yago ke mošimane ke mosetsana ke mosetsana le swere ke ntho e teng koko o boletše ka taba ya go lla thokolosi ya letshwenya sese ka kwa lapeng go lla maribiši dimpša di a lla bošego ka masenka a lla gore no ba tlhakatlhakano ka lapeng okay bo duma re ko go thuše kang a be ke duma gore o nthuše ka gore dilo tše di no tloga mo mmeleng wa ka ke phele go swana le batho ba bangwe di tla tloga sese Oh, re ya go netefaletša di tla tloga okay koko o wa kwana le ba bogadi
ntate moreme a ke tlo tlhoke o bolelanto a ke tse gore ba bogadi ga botse ke tla re ko kwana le mankare o mo le mongwe o kwana le matswala go ntate moreme a ke re bangwe ke re nna ke godise mo matswala ke ba se gona ke no go ja monne kore ga ile kgoro yona e no a ramogolo le rangwane a ke tsebe passion ya bona gore ba nrata gore ga ba nrata a kere a seng ke bona ditorinyana ka bona ba ntaetsa ka re o mo le mo ka gago a re no sepelelana ka mogoso alright nna go matswala ke a ka ba hwetsa go ya ka nna ntate morota lapa la koko le nyaka go berekiwa lapa la koko le nyaka go kry-a dipheko tse bogale bana ba ba dulang ka lapeng la koko ba tshwanetse ba tlhapišiwe ba berekiwe ba bega botse ba kry-e ditaelo tse di-strong and then motsola o tlo kgona go loka wa ba ga botse wa ba le khutso wa ba le bophelo lo tša motsola di a kgona go beiwa ga botse go kgona gore ka kua lapeng go bonagale gore ke ka gae o wa ba jwa mama ene o tshwanetse go tla gore ga fola ye go lokiša tša gabo kua ga gabo ke bothata pele ntate moreme a ke kgopele mo ko bodiša gannyane di tia nna gore di santse gore direke nna ke ne ya o sia ka kere ke ne kgaetse di ya ka o mogolo ntate morame ga botse a re ya kabedi ka gore nna ga di bole go nyetse ntate moreme ke re ile ka moreme nna wene o ka se mtumele gore ke tle ke ntšhe sekete gore kgomo ke ntšhe pudi ke wene ke re o nyetse nna ke mosadi di sa tse dilo tse ka moka ditlhaba le ke kgaetsedi tsa ka rena di nyake ngwetsi ka molanke mma go rena ka re o robetse le motho o mogolo o nyakega ngwetsi ngwetsi o a nyake ke bokgaetsedi ya ka kere nna re nyetsegile magorong a batho banna ba le ba rena ba ka se kgone o ntšhaditse ka ba nyalela lapa la leso mosadi nna re basadi bana beso a re ne maatla ke tshwanetse di ye kgaetsedi tsa rena ba tlhakantšhe ba bone gore ba okgwetsa lešatšana ba nyalele lapa lela ya mamma ke a go kwante o e bolelang eupša ke moroka o tla nthuša dilo tše di bjale ka tšeng di ka nna di ya go itia ga ke re go jalo di go itiela gore go lokiša dilo tša ka gae mama a gore gore ba re wena o na le maatla goba ga o ne maatla ne e ka nna ya ba wena yo o swereng maatla gore wena le bana beno le kgomagane le lokišeng tšeo di swanetšeng ke go ka lokišwa ge gone bjale gore kgopela kopano ka kwa gae gore bana bešong ka re kopaneng re duleng fase tabaši e ya ntlaiša a re boneng gore ka magae go beng le motho yo yana le go le mašheleng goba yana le go le gona mo a ra wa re ka kopanya so go ema go ile wa bona gore o lokišitše mara o se o tle le sente a le one a o le monnaka a kwa go botsa ditaba tsa gore sa jo re rie ka mokgo le ka mokgo o sa etsee a ke re a ke tlo go gapeletša one o nyetse nna nna tseba motho makanyala wene o nyetse nna a kere ke sa jore ke tšee sa ganape ke ise ka gapogole wa re a wa e se go nna o tlo reng nnana ke tlo reng ga gone se ke tlo go se dira a kere ntate more kore ke no ba ke lebeletse tabeng ya mama go bolediša bana beno kudu masogana ke no ba ke e fa mohlala ke tsebe moroka o tla ntlhatlhatlhatlha gona moo bona nka ba bolediša a beso nka ba bolediša ka re bana beso ka re go so a re no re o bona gore re a jwang re kgone go ria mautlwana gore re o bona gore mokgekolo re boetse dilo tša mokgekolo ke emeso ya ke re taba le mpotsa le re di santse gore nna ke bolele gore bana besong ka re tlhakanyeng re rie jwalanyana a kere re kgone go bona gore re a ka mola lapela mokgekolo go ria re bušetša dilo tsela tša ga gore a go di tšea ka mo ngwetsi yena ba ka se ntumele nna le nna ke magorong a batho koko ke ya go kwa mara lapa leno le ka se kgwedile le le gona le swanetse le thuše lapa la geno le tsoge ditlogolo di tle di kgone go tseba ga makgolo a bona a kere ke a bakala tate morota a ditlontšhita tsona tseo no rena go ntse le re tlo thuša lapa la ga gore tlo thuša le wena dilo di loke dilo di bega gabotse ke kgone go bona gore fela re tshwanetse re sepediše dilo gabotse a ge ntate morota so mogalabe yena o monyakele thušo kore ke nona gore lapa la ka moka gore kore re a re tipsine mogabi wena a bajwe motho wa go robala fase ke nna le ngwane ene o ngwane o ne ngwane o monnyane a kere ke a kuka go apala kore a kere ke re hlogo a kere ke maoto a ka mo fase nke ba kore nke re sepela sekontiring ka name ya rena a fiša a re ya ke nagana gore wena mama bothata ba gago ke malwetši ya ke bona sesi ya kgopela le kopelwana ka
e be ke re le nna ke botšiše moroka ka gore le rena re kry-a tlhahlo ka re bereka ka batho gore le ga re le kwa mmileng re kopane le bona re kgone go ba eletša ga go kgone gore ka re bana ba šiba ba loka mo lapeng gore ba bangwe ba ka tso ba dutse ka moga magolo a bona gore lapa le se ka napa le wela kgwahlana gore ba kgone go arogana ba fokotse ditshele ka mo lapeng la mokgekolo go a kgonagala se segolo eno ba gona gore santse re tlose tše di leng gona pele ba se ka re ge ba ya metseng ya batho ba sepela le maswiswa e le gore koko gore a o rate ke batho o bona ba dirang aowa nna le ka ga aowa le ga re ka ba re mo melatong gore ke tsere nako e telele ke sa tlo ke ya mo kgoro mo basading aowa ke tsere nako e telele ke bajwa ke lefatshe ke sa nka le gore ke ne 2 years a botsa kere ke a nagana ke re botse fatshe ke sa tlo ke ya basading a motho ke sa e felo ke ke tsoga ke no roa molalo go gwaneng a ke tsoga gapele ke ya ka ngwakompeteng ko robala nna kore ke sa tsebo sepela ke re ko nwa metsi go se motho ke a bula ka matsogo no ke tla go thuša koko ke tla go direla ke robala sepetlele beke ka moka ke gona ka gore ke boa sepetlele ka bona nke ke a gata-gata ino re ke thome ke tsena ka kgoro lapa ke robetse boso jo bote ka motswane ka tlhabegela sa ruri a ke tsore ke gatile kwa ka iteng gore go riegang ke mo ntate moruta ke sa tsebego taba tša koko di kwagala gabotse ntate morota ke nagana gore go sa ke tlantšha banna ba ya go thuša koko a kgone go ba le bophelo bo bokaone ke nagana gore nna go ya ka nna ke di kwele re ka tsentšha mollo wa bobedi ge koko a feditše mo go nyakega kalafi wa bayo lapa la gage la tlaišega bana ba tlaišega ga ane bophelo ga ane tswelopele ba swere ke bolwetse ka botee ebile bo jile o mongwe ngwana bana ba tlhabana ka dithipa madi a tshologa o mongwe o ya go ithušetša ka gare ga kamora ebile o setšae yale ka di-next door le kwagetše gabotse mma go nna dulang gabotse le tlo thušega nka leboga ntate moruta nka no phela ka swana le basadi ka basading ba getso le ga loka ke thegegile ke le motho ke sa tlo gore ba ntebelela ka sa morago gore aowa a ke tsena nke o ka re go tsena noga nke go tsena eng nka re a se nna motho a re tla go thuša koko le re emele ka moola kere ya go uša ke la tsebo tlalaetša ke o feditša kere ke tsona ka moka tše di go tshwenya ka moka ke tsona tšeo letshwenyago ke feditše ntate moruta allright a nka thekgaga ka fotša boroko ka gare ga lapa re lebogile mesong mosegare le
a ya o tla metsotso ke mehlano re le bantse gona fela go irikiela ke a bo lesometee go School FM 98.7 communicating your needs nnete gona moroka moyeng wa rena show o gorogile ya a re moleboge ntate morota se se re ya go leboga re thaba go fihlile ke nako ya gore o bolele tsohle ka moka tše di go tshwenyang ke nako ya gore mathata o gatlhanang le ona o re fe ona ke nako ya gore o bulele se sengwe le se sengwe se se ka go dirago gore o feleletše le gore o kry-a thušo nako ye batho ba bantši ba rata go ba ka gare ga yona fela ka lebaka la gore dilo di phethagala ka nako ya tšona badimo ba geno ba kgethile gore ye e be nako ya gago le kae re gona ke ba gamang ke thabile ka wanka dimeng ka mmalarabe alright mefolo a re direso batamelana daga ya ke mang ke re thabileng ka dimeng mmalaga e sebitsane alright sesi o tlile radiong o tlišitše ke mathata o tlišitše ke dillo o tlišitše ke go tlhoka boroko o tlišitše ke dilo tše dintši tše re sa di tsebeng re dumang go di tseba bolela le rena nna ke ne le mathata ke ne bothata ba gore ge ke robetse bošego ke rata bona batho ba e leng gore ba hlokofetše bošego ande batho ba bantšhetse marago mara ba bolele selo ye mongwe ena a se ke maki wa rena a se gala hlokofetše ka 2021 le ena o ntšhetše marago a mpoledi ke ena ke mo tsebang mo go batho ba bantšhetšego marago ene ke banna ka moka batho ba bantšhetšego marago ke le ge ke robetse bošego ke ne gore a ke robetse gotse ke kwa o ka re go nne motho o tsena ka mogare ga dikobo ande ke a kwa re go nne motho o phae dikobo wa tsena ke tlo phafoga mo le motho a gona a šetse a sepetse so jale ntho e ya gore a ke kopana le batho ba no spela ba lekana ba dule meberekong le gona go tse le gore a re isa di-CV batho ba e leng gore ke spela le bona go tse le gore ba bereka ka moka go tse le gore na dilo a re sepele ga botse a di hlakane alright a re thome mo gore o seke wa re šiane ke bona gore re sane le nako ke nyaka gore motheeletši ke wa ga ya kwešiše sa mathomo o bona batho ba e leng gore ba robetše batho ba e leng gore ba hlokofetse go bona batho ba e leng gore ba robetše go na le bokotsi lebaka ke le wa e ba khuka moka ba ka llela go wena go na le kgonagalo ye ntšhi ya gore o ka hwetša ngwanešu ba go bereka ka mobu wa mabitla a batho ba baswa ba ba fetšago go robala e se ba baswa fela le bao ba bang ba fetšago go robala o ka hwetša e le gore ba bereka ba go bereka ka mobu wa gona gobane morero o mogolo wa ge batho ba fetša go thebola motho ba mo nyakela molekani ene molekani ba nyaka wa motho a phelang go botlhokwa go wena le bageno gore ba tle ba go thuše o tswe ka gare ga bothata bo o leng ka gare ga bona gobane go sepela le moriti wa mohu ke kotsi re na le thokolosi re na le bothata ba ge motho a sepela le moriti wa mohu o e leng gore o thebotswe taba ya gore o lore bakhu ba ba fetša go robala e tlo go bakela bothata e tlo go bakela dipati e tlo go bakela madimabe e tlo go bakela go hloya ke batho a gone gore banna ba ka dula mo bophelong ba gago gobane banna šiba ke meriti o šikanayo ene kwa gore o bona banna fela ene o nyaka monna o kry-a o mofe monna gobane banna ba e leng gore wa ba nyaka go na le banna ba e leng gore morota mo bophelong ba gage ba kgatha tema le ge ba ntse ba robetse
se se ka boyena tabeng ye re bolelang ka yona ke sešupo sa go bontšha gore batho ba bošego ba mo šomiša ka tsela ye e sa nyakegeng ene ba mo kopantšha le meriti ya batho so go nyakega gore yena ka boyena a kry-e ditaelo tše e leng gore moruta ke tša go tloša motho o e leng gore ba mmerekile ka mobu wa mabitla goba meriti ya batho a hlape ka tšona gobane mo bophelong ge re ya go robala re duma go ba le ditoro tše botse re duma go ba le ponelopele le ditoro tše di ka re thušang ge re ba ka gare ga mathata e seng ditoro tša go lora batho ba ba fetšang go robala ga golo ebile ba etla go rena ba sa tle ga botse jwale ka sesi ka ge e sa le moswa so bothata bo bogologolo ba gore ba mmereke ka bakhu ba banna bokotsi ke gore a ka tla feleletša e le gore morota o a bajwa ene go ba bueng ga gage motho o ba mmerekileng ka batho ba ba seng ba robala go ba bueng ga gage kudu ge e le mosadi o tshwenya ke letheka o opa ke tlhogo mmele wa gage o phela o lapile a ka seke a ba le boroko gobane ga e ba le boroko motho o la shuela go hlokagala gore yena ka ge e le molwetši a tlile mo go rena re o nyaka thušo a kry-e ditaelo tša go hlapa tša go reolla seriti se a sepelang le sona ba mmerekileng ka sona se tloge mo go yena and then ge re fetša go tloša diriti tše re bereka le gore le batho ba bangwe ba ba robalang ba ba thebolang ba seke ba ba thebola ba lebeletše baloi gore re tšea moya motho gome re o tšea re o hlakantšha le ngwana ga mokete ba ira yena so se se o nyaka ditaelo lebakeng le la toro ya gage ya mathomo ya re boditšeng ka yona reng ke lora batho ba ba robetšeng ene ga ke ba lore gabotse a re ye pele wa lengwanešo ke be ke di mo tseba se sengwe moroka ya o bontšhitše gore o na le go kwa e ke o ka re motho o tsena ka dikobong ene wa mokwa go mokweng ga gagwe o tlo tsoga ga etswa tate morota motho a thebotsweng ge a tsena ka lapeng a se a robala gabotse moya wa gage o bula dipitša o rasiša dizwana bošego go kwala mešito ka gare ga ntlo kudu mo go neng le passage gona o tsena ka gare ga dikamora tša batho o bula dikobo o nyaka go tsena bogolo bokotsi ba thokolosi ke gore ge e ka gopola go ya go tsenela thobalano le motho wa mosadi o ka se emiše ke be ke sa nyako tseba gona fa gore o re go tsena ka dikobong tša kgaetšedi go diregeng potšišošiwe sese o re go tsena ka gare ga dikobo tša gago kgaetšedi o no tsena a robala a sepela goba mohlomong ba go tshwenya ka dilo tša thobalano wa tsena ena tsene ke ya kore wa nkgwatha ke ya kore ke motho wa nkgwatha letla le feleletše le tsene digwareng o roba le yena motho ke ya kore ke robetše le motho ke ra thobalano ene ke ne ngwane monnyane le ene no raka ba ne 4 years le ene ya mo diragalelang teng ai man kgaetšedi okay ntate morota thokolosi e bakela mosadi discharge monkgo go se nyake ke motho go tlhoya ke batho thokolosi e tenyaka e noši godimo ga motho wa mosadi go na le ditaelo tša go tloša thokolosi ye sepelang le motho go na le ditaelo tša go reolla mohu ge ba mmerekile gore ba monyalantšhe le motho ga se taelo tše diteng ye ya sesi ye ke meriti ye e tlago go sesi ene go na le kgonagalo ya gore o ka hwetša bahu ba ba tšhentšhana ka yena go bohlokwa go yena gore a berekwe ka mo ilulla mohu
taelo ye re bolelang ka yona a tloge bakhu ba se ka tlhoba mošetše morago a kry-e ditaelo tša go orela tša go hlapa tša go futha tša go rola phoofolo a sepelang le yona mo gongwe thabeng mo gongwe nokeng mo gongwe mo go neng le dolo mo gongwe ko re nyaka le gore gabotse taba ye ba e berekile kae then re morole yona a kgone go loka be gabotse bakhu merithi ya bona e boele mo ba robetše go gona se se motho wa tlang mo go wena o wa mo tseba batho ba ke ba bararo ba ba e leng gore ba sepele le nna mara ba ba babedi ba ke ba tsebe ka o tee ke yena o reng ke Maki se gala hlokofetse ke ra re ba tsena ka moka ka mo dikobong ba tšhentšhana go ba go tla motho go tsena a ke ba bone difahlego mara ke a gore go ne motho wa tsena ka mo le ge ke sepela ke a gore ga botse o ka re ke go ne le batho ba ntshetse morago le ge ke tsena ka ngakong ke a gore go ne motho o ntshetse morago go sepele le nna ene ke ne bothata bo boroko ke no robala ke ne problem ya gore batho ga ba nrate ene a se nna motho le batho ke rata go phela ke nnoši le gona le e nngwe ke gore ka lapeng le gona a re kwane nna le motsadi wa ka monna a re kwane ke sale ke fotlha lefana le nna re sa boleišane re phela re gagauthana bošego le mosegare fihla le gane jwale a re kwane ene nto le re ilwang kore ke nto nngwe ya maje ke ikwešiše cause le ge a nka šala le ena nka se robale ka a ke iswere ke boro nka se robale ka ngakong ke kaonešwa gore ke robale montle ka re a ka nkgama goba dira se sengwe Morok re tlo ya go yona ya a re tsene go ye o ne bothata ba boroko o robala gantši le gantši le gantši o lapiša ke eng ke no lapa ke tsore ke lapiša ke eng ko le ge nka sa lesuelo ka re ke a suela ke fetse ke lapile ke gore ke lapile ka kudu gore ke robale ngwanešo o swanetše o lape gobane mmele woo o šomišwa ka tsela ye e sego ya maleba o swanetše o lape mmele wo o letšego o bile ka gare ga boiketlo o gare ga papadi ya monna le mosadi bošego ge bana ba robetše ge o tsoga furugo mmele wa gona ga o nape o swana le motho o e leng gore o be a no ba a te thobaletše yana noši mmele wa gona o a lapa ene motho wa gona o ba le boroko bo bontšhi ene motho wa gona ga a nape a swana le motho fela o e leng gore o ba o robetše ka nako a tsoga ka nako a tekela mešomong go sasa ke mo o bonang kudu ge e le gore mmele wa gago o letše o bereka ge o le motho wa go bereka o kry-a o robala mmerekong so mmele wa gago o ka se be le khutšo ntle le gore go tlošiwe tše e leng gore o berekilwe ka tšona boroko boo bo tliša ke go lapa ene wena o dipotšiša gore ke lapiša ke eng gobane ga o bone o bereka fela bošego o ba bereka mmelong yona nako e thokolosi ye goba morithi o tsena mo go wena o e phepang ka wena le wena mmele wa gago ba active mo e leng gore o thušana le ntwe ene go tsoga o tepotša gore wena o right o ka se be right onkwešiša ene ntongwe ke tlong go go botšane thokolosi e kotsi kudu ka go lweša batho thokolosi e kotsi kudu ka go raka banna ge o le monna e kgone go rakela basadi ye ya boroko re tlo go thuša re na le taelo ya ge motho a sa robale onkwešiša ye e leng gore re a tseba re ge re mmekile ka yona o tlo kgona go robala wena bothata ba gago o robala kudu o hloka go hlapišiwa goba go berekiwa ka ditaelo tša go swana le bo sephafoša phafoga gore ge ntola e tla e go kry-e o tsogile and then e thome go lwa ge e re yalwa e kry-e mmele wa gago o ne ditaelo and then e kgone go tsamaya e boele go monga yona boroko bo bontšhi mo go wena bo tlo go bakela bothata go ntse le go ka kry-a mmereko o bereka bjang wena o no tlela ke boroko ba tlo go reka mmerekong
a re ye go ya bobedi yela ya go kgotsiša ntate Moruta ya go lwa le tatago go na le mo e leng gore o na le ntwe le ya gore ge le šitše le ba babedi o bone bokaone e le go robala ka ntle a re lante ngwe kgolo ka kudu nna ebile a ke ikušile lebaka a mmageng a mantši ga botse nna ke tsebe ke sale ke fo hlalefa go tloga bonyaneng jwa ka kore ke kgone go kuša gore bakileng ke sale ke no hlalefane le ena re sa kwane motswadi wa mme o kae ka mogae o gona o ngwana bokae ka mogae o bofo o reng ka ntwa e a le ena ntekwe ya mopalela kgwa re ile ra ba ra ya ma-social working o ile a re o ntshwariša e ba e le gore ga a thoma a kore a nthoma nthoga so le nna ke tethogela le nna ka bitša matlhapane ke mokana a re nkiša maphodiseng ba re ya ma-social working ile a ba ya palela le ma-social worker ntewe ba bitša family yona ile ya palela ka yona ntewe tla ke ikwe kgaetšedi o na le bana beno a kere o na le motswadi wa mme batle ba re ge ba bolela mabakeng a mantši ba sole mang mo go lena gabotse ba sola ena mthongelana motsadi wa kwa monna kare ke monna ene o ratong ga gauta gantši ke se ka ba ka moriase gabotse ga a nrate le ge ke šetše le ene o no teringxa le disisi le ge ke sa ria selo then ke ne le ngwana so vele kore a phelang ga gauta gore ke ne ngwane e leng gore ga ne tatagwe bana ba ya ga bo bona go tsa re la wa sisiaka go ne ngwana sisiaka ke ba babedi so go tsa re la ba sisiaka re a kore a gopa a ngopa ka mantšu a re batho ba bang ba ria ba ne botata go bona ba bangwe ba ne botata go bana ba futliša bana ba go ba le botata go bona ba tlo re okeletša dipoto ba tlo re fa mathata ka malapeng kore nta e fotsoga gana moo ke moka o palele ke go te tshwara nako ngwe tša morela re a mmitša a bitša ena ngwana ka re tla ngwana go hloka tatagwe ba le hwetše le gore ke moka hwetše sa ntshwara gabotse ya mmola bolela especially ge re ija tša go ja go tša mmotša re kwa ga geno ba ja then wene ba rujang ja tša go ja tša rena ke moka hwetše ke mokana ke le nna ke palela ke go itshwara ke fetola mogekolo yang ke ano mogala mogekolo wa mogala eno e le gore gabotse na ke tsebe go ne ntu ke ene a mpona a no ferekana ke tsebe cause re a lwa re bapale gabotse o ne bothata sese sesi ma ntwa ya gago le papa go e thomile kae ke sa le monyane ga betse bila ke tsore ka ngwaga mang ke sa le monyane ke no hlalefane le nna re sa bulišane re sa gatelang le ga nka apea go ja ka sejiši ke papa go mara thui ntwa ya gago le papa go e thomile kae nkarabe ge o gopola gabotse ge o bona le 7 years le bakile eng peleng gabotse nna ke tsebe ke gale ke sa le primary ke sure ke ka nne ke ona ke le bo ma 10 years bo ma 9 years ke sa le primary ke sa tswe ke secondary re sa boledišane ka mogare ga lapa la geno papa go ke bana ba ba kaya sa ba boledišane ke ba babedi ke nna le mongwe le segwana wa bobedi a re kwa le ena a mmolediše le why a sa le bolediše le mo dirileng kore le ye wa bobedi o mohlwetse gore o bolela nnete ke motho le gore o bolela nnete okay wena o go hlwaetšeng nna gabotse ya ke tsele gore o ntlhwetse re no gola re sa bolešane re bitsana disisi kore gabotse re no roganyana o ra re o ka roga papa go ne 10 years ene gona papa a ka roga ngwana wa 10 years like taba ya gago le papa go e tswa kae ke nyaka gore e re ya kua go bo 2212 re tle re founele mama go nke re kwa gore gabotse why go tshwanetse go be le taba ya mohuto ka gae ene ma-social worker a ka se kgone go le thuša a sa kwešiše gore taba ya lena e tswa kae ya kae re tshwanetse re kwešiše taba gore ntwa ya lena e tswa kae and then re tle re kgone go tseba gore re ya kae le yona na o na le mengwaga mekae sese 25 o ne 25 years okay
wena o thomile go lwa le papa o na le 10 years Ke na le why 15 years gone jwale. yeah why wena le papa le be le ilwa go diragetseng eish gabotse ka re ke kgale a ke sa gopola gabotse mara nte e leng gona kore ba sanrate a phela mpotsa gore ke botse mamma gore na motswadi wa ka ke mang ke go yena ke Yeah. mo tšwele ka mo Yeah. gae yeah Yeah. o bona jwale Yeah. Yeah. o papa go o go boditse gore o botsiše mamago gore papa go ke mang ee Yeah. and then wena wa re go o botsiša mamago a re o re ke ena ena mo bophelang re la re ga botsentšwele wa ntšhitiša ka mo lapeng and then wena why o sa kgole gore ke papago ke a kgola gore ke motswadi ya ka mara kore ke tsebe alright se se go dirago gore o kgole ka morago ga treatment ya go fang yona ke eng se go gapeletšang gore o ke yena ke nnete ke tate ka morago ga tshwaro ye a go swerego ka yona ke no kgola gore ke motswadi ya ka kare ke no go la ntseane rena ena a senke ka kwa ditaba di foka sesi ka se papa o go rela gore botša mamago a go botse gore papa go ke mang wena gore wa kgola ka re papa o gona ka mo papa o tšea kae taba ya gore a botse ngwana a re tsama o botša mmago a go botse gore papa go ke mang mola e le gore papa o gona ka mo gae gona ge e le gore papa o ka mo gae taba ya gore a tla botse ngwana a re o tsama o botse gore papa go ke mang mola e le gore papa ga go ka bo yena o gona mo ge e le gore go ne monno mongwe a tlileng o tlile neng jwang yena a le gona ka mo gona papa a ka bolela jwang mantšu a maswake gape ke gore ga mme ba ikwešiše ke go nyakolola gape ka mogora gore wena jale ka ngwana tsa mo nyakolola malao wa mama ene ke bošaedi bo bogolo bo e leng gore ge e le gore ba šaetšane mo ba šaetšaneng papa go le mmago ba sentše e tšea a e bea ga botse jale ka motswadi nka se re le ngwana ka karaye go botšiša mmage gore papa ge ke mang then ngwana ga a botšiša mmage sentše a re mama o tsamile o robala metsi ya kae mola motse e le o ka moraele ye then wena jale ka ge o re ke tate ke a tshepa o gona ka mo o kgola jwang gore motho ke tate ka treatment ya go fang yone mogakole ke mmotsiša gore ke motswadi yaka mohlomongria kore a re kwane gore ke o no ba a boleiša kore a re ratane nna le wa tsa kgaetšedine nto nngwe e leng gore e re fa kgakanego e kgolo ke gore le wena ka bo wena o tse gore lebaka eng ena botse ke sale ke go ga betse re lole re ke sa le monyane ke sa jwa ke tseba selo ka ba ka fo ba e mo ka re sa lwa ena nrata botse a dimo go mpona wena a gona le mo e leng gore o ile wa no duma go no dula le papa go fase goba mohlomong kore le no lokiša ditshele tša lena go fele ke gale ba re bea fase wa ilo ke nta gona kore ga botse ga anya ko mpona o mmoditše mama gore o tla mo ke mmoditše alright papa le ena wa tseba ke kgopela mphe founu tša mamago o ngwalele tšona mo ya dingwale o seka ba di bitša dilo tša mohuta o kgaetšedi di a boifišana di a boifišana a go bose gore ka gae o hwetše bjale re phela eupša re sa tshepane a e gabotse go a hlokagala gore motswadi ya ga gore mookwe gore gabotsebotse godimo ga ditaba tše di jwalo go direga eng fao wena se simola wa hlalefang o thomile go lemoga eng ka taba ya gore papa go a se ka go rata nna botse ke thomolo lemoga dilo gore ga botse o ka re go ne something mo go yena e ka ba something e leng like according to ka mokgwa e leng gore maybe wena o nagana ka gona o nagana eng ya mohuta mang kore ke bona nkare kore go ne ntho nngwe ya iri ya gore ga re bona go botse kore a se ka re tšea jwale ka bana ba gage alright a re dire sontate morota mama le kae re gona le bolala le ntate moremi ka mo radiong ya sekhukhune re na le morwedi ka mo ko wena ma re na le re thabile ka fa le ya motseba re thabile o tlile ka mathata a mangwe a gage a go se robale go tshwenya ke meriti go tshwenya ke bahu ba ba fetša go robala
tšeo ke a di kwang ka mothuša ka tšona bjale taba tša re Thabile di re tlaba ge re fihla fa mmagorena gore re Thabile o re yena le papage ga ba kwane jwale ke botšiša re Thabile gore na e ka ba taba ye ya gore yena le papage ba lwe e tlile neng o bolela gore taba ye e thomile sa lo monnyana ne 10 years papa a bolela mantšu a gore tsamaya o ye go nyaka papago e ka ba wa rereša alright mma gore Thabile re Thabile sho ke ngwana o na le 10 years ngwana 10 years e sa le ngwana o monnyane ke kwešiša gore taba ya gore sepela o ye go nyaka papago e tla mo imela kudu go ka mofa taba ya go swana le ewe lebaka le legolo la gore papa go re Thabile a nolwa le re Thabile e bile eng e tswa gole ma e tswa gole leka go no re hlalosetša ka bonnyane motswadi yaka e tswa gole gore ke sebakana kore a dutse a elwa le ena mehla le matšatši ba lwa ba bakang mamma tabana ke telele wa tseba re duma go di tseba gobane ka mo radiong a ke re ba le radio e thietša ke batho mama ene mo gongwe re ka kgona go kry-a di-social worker tše di ka kgonang go mo thuša le rena buele ka ge re le bonga ka moremi re ka leka go kgatha tema go thuša tabeng ya re Thabile fela re ka se thuše ngwana go na le diphiri ka gare e ka ba bothata bo bogolo bo bo riago gore re Thabile le papage balwe ke eng ke yona tabe ya gore ngwana a se wa gago go tlile jwang gore taba ye eno tswelela ya gore re Thabile ba no re a se ngwana wa gage gore mogalaje ga botse godimo ga ngwane o ne bothata mare tsona ke taba tša kgale gane jale gona aowa ga a salwa le yena mara ngwana o bolela polelo ya gore go na le gore a robale ka ntlong le tate kampane yena a sepela ye go robala ka ntle gobane tata ga a ka lala mokgama mokgama ona ka se mokgama motswadi ya ka mma gore Thabile re duma go thuša gore ge e le gore o tlo hloka gore go be le mokgwa wa gore re cheke madi a re Thabile le papage a kry di-result tša go bontšha gore re Thabile ke ngwana wa gage re tsebe gore re go thuša kang gobane go tleng ga re Thabile mo radiong o tletše go nyaka thušo a ke nyake gore re Thabile a tle mo radiong go sa fela a tšwela pele ka kua gare ga lapa a e ba ka gare ga ditshele taba ye mogala bo a e bolelang ya gore o re Thabile ga se ngwana wa gage o a rereša a se ngwana gage wa e kwa re Thabile e go thušitše morago ga gore go be le ditaba tše ka moka mma gorena a sanka wa dula le re Thabile fase bjale ka ngwana wa gago wa morodi wa mmea fase gore ngwanaka mesepelo wa ka kua morago ile ya ba ya mohuto ke mo o bonang seemo ka mogare ga lapa seema sona a senke o mmotša o thoma go kwa lekgono alright wena le mogalabe mama dilo tša go swana le tše di gona ka malapeng a mantši re ne go gahlana le tšona di bolela ke monna le mosadi wa gage and then ge go ne go fihlile nako ya gore re Thabile a godile ke mo re motšeang re mmeyang fase re mmotšang gore re Thabile ngwana ka o godile seemo sa bophelo se sona ka nako nngwe ebile batho ba bagolo ka ge e le gore ngwana o golela ka gae re no tšea seemo se ra se bea gabotse ya no ba ngwana ka gae ka lebaka la gore nako nngwe ge re bolela so e ba o kare bele re ngwana o tla telela mmage gore mmage ba sepela mabatha wa ikwešiša jwale taba šiwe re leboga ge e tšwele re Thabile o tla ba le pholo le kgono and then a tseba gore le yena ga a lla o swanetše gore a dire eng
ke kwele a bolala taba ya gore le sepetse tsela e telele le ma-social worker le leka go lokiša taba ya go swana le a sanka la napa la ntšha sephiri se le re boditše go sona kua pele ga ma-social worker. aowa allright ee mara mo go mogala bo o ile wa feleletša e le gore wa mmotša gore nna ke sepetse mabatha. le yena wa tseba le yena wa jwale mamma a ke botšiše godimo ga diphapano tše di leng gona ka mogae ke eng se se feleletšang se go tlela wena bele ka tharollo gore bana ba gago ba dule ka khutšo wena le mogala ba gago le dule ka khutšo a seng ka gwane o fitlha lebaka la gore o tepotse gore mohlomongwe o ka nyaka masenkana mabedi wa tiela re thabile mokhukhu mohlomongwe gore le ena a ke etle fa a leng gona kgopolo ya senke ke e gopola re swanetse re tle re dule fase mama re tle re botse re thabile gore sephiri se se beng se le gona se bileng gona re thabile kwa kae ka ga šetše go bolelwa polelwa gore ga e sa le wa ka mo ga ene tate le yena a šetše a mmotša and then le reng ge le sepela le ya go bona ma-social worker e be e le gore le ya go ba botša nnete le seka molato le tseba gore le ya kae ba ikwešiša mama and ke rata go leboga nnete ya gago ya go leka gore savela tšhelete ya gore re ye go dira di-DNA gore re go njwela go sa le bohlokwa ba go dira di-DNA ka lebaka la gore re thabile o tla tle a ekwa gore ke ngwana wa ga mang kae and then le yena a kgona go dula ka khutšo e go swara jwang taba e re thabile sebile ntšhošetša ke tsele gore ke reng cause ke kgale ke bona gore go nentong ka a ye gabotse o ka se foreng motho le ngwana a gago wa mo swara bokgoba ka tseleng ke lona baka le le bantloile gore a sena ngwana gagwe e šebile ke tsere ke reng sorry ke tša bophelo di gona modimo o tulla dilo ka tsela ya gage a go a phošagala selo bophelong ba gago ne ya ene a se go a senyega selo o sa le o monyane o sa ne monyetla gore tše dintšhi di ka tšwelela di a bonala ka wena tše dikgolo o ka kgona go itirela tše dintšhi mo bophelong e le gore mo o napang o bona re thabile gore a o swariwe gabotse ke ge go napa go diragala eng gare ga gago le papa ga botse a nyako mpona ga botse nto e nyakang ko go fore ke mošuthelele gore a satlhe sa mpona ka kwa lapeng le go jeng a re tla go jeng a re tla go jeng gantšhi go tšampola bolela gore ke ja maupi a gagwe ke ja yena ke nya yena e seng leo kgaetšedi e seng leo le legolo ke a ka re ya ntlwaneng a kere se ke ra bolela leo lentšu ke nnete ntate morota a ke botšiše kgaetšedi bonnyaneng bja ga motswadi o kile a gore ne go rekela diaparo goba go be go diregang bo phela bjang aowa a ke gopola a sankan rekela selo ka botse nna go ya ka nna mogala bo wa gešo kwang ka dimeng o kwatetše mokgekolo wa gage jwale o mo kwatetše a fela a mmotša ka wo and then ga a bona ba pelo ya gage ya thoma e kwa bohloko and se e leng gore nna ga ke se lebeletše ntate morota se a hlokega o re thabile o hlokega gore a kristene gore a kgone go tliša khutšo ka gare ga lapa gobane bophelo ba bophelang a re nape re botseba gabotse rena re a bokwa fela re kgona go bona ntate morota gore go a kua pele o tlo phela boima ene boima bo e leng gore o tlo bophela go tlo fetša go ba tšwana ka mogare ga lapa go ya le ka taba e tswileng mo lekgono mma go rena lena le ka lokologa ge re thabile ga ka thušwa ka go hwetša stene bo rata gore a hwetše stene allright
jwale ka gore go boletswe re Thabile o bolela polelo ya gore ga se yena a nnoši a sa ratiweng ka mogare ga lapa e ka ba ile yena a nnoši e le ngwana wa ka ntle goba le yena o a sa nyakiweng o mongwe a rego ke ngwanabo le yena kwa koo ga gabo re Thabile aowa o yena kwa ka mo gae all right so taba ya re Thabile nna go ya le ka mokgwa ke e bonang e duma gore re Thabile a khwetse mokutwana wa gage and then a ye go kgona go dula ka khutso and then mo bophelong re Thabile malapa mantši ke mepipi yana ngwanesho a na le mathata a ona ge mme a re ile phošo a re tlo ya go dula fase ra senka phošo ya mme nto kgolo ngwanesho ke gore re tšwela pele jwang bophelo bo boima re Thabile ene a re ke bie jwang a gone motho a ka go segang gore taba e so o kgona go o itsebile le kgono ene le wena o se kwa ikahlola ka yona ya wa ikušiša so gore ka nako wena bore di-social worker di palela ko go le thuša go bile le ntho ba e kwang e leng gore go bile boima go wena gore ba go botse yona wa ikušiša so le kgolle o ikwele o dula fase le mama a go hlalosetša yona and then re no kgopela papa a go fe beke fela and then re tle re kgoneng go kgopela di-donation go batho re Thabile o hwetse stene go seifa bophelo ba gago le bana ba gago go tšwa ka gare ga mantšo a leng gona ngwanesho le go ka kry-a stene mo go seneng mohlagase go seneng metsi a le gole re Thabile kgotlelela o tenyakele stene o dule ka fao tšentši ka moka di tlo go kry-a ka gare ga motse wa gago ba kwešiša e be e se thato ya gago gore o be le ngwana monna a go tlogele le wena kere so dilo tše dingwe o se ka kry-a o to kgobatša o nagana dilo tše dintši basadi ba bantši ba goga boima ene ba goga boima ge ba etla gona mo go seemo sa go swana le se re Thabile ba kwešiša mma gore Thabile ke nagana gore ke lebogile motswadi ya ka tšentši ke tlo di bolela le wena ka kua ntlwaneng a kere ke tlatle ke le bitša ka mola ke berekang tšentši ke tlatle ke di bolela le wena ka fa le re itšee go tloga mo re ye pele re lebogile tirišano mamma thank you re Thabile bophelong re sepela re gata suka la phošo le motswadi wa legata mamago o lekile go ba mosadi a šireletše lenyalo la gage fela go ile go apala go bile le ntwa ka gae mo e leng gore ya šwahla e feleleditše e fihla go wena o le ngwana jwale nna se nka go botšang ngwana gešo ke gore o mmago batho o motswadi go ba motswadi o swanetše o šireletše bana ba gago ge pula ena kgogo e tšea mantsuane ya pipa ka mafego pula ya nela kgogo ya tia mafegwa e ka ba ke pula ya sefako kgogo ya kgotlelela ke nako ya gore o kgotlelele ke nnete moroka re Thabile o lokela ke go ka ipotša go tloga lekgono gore se ke lebaneng le sona go ba se tlhokagalang ka gara bophelo ba ka ke maitshwaro a makaone ke tšwa ka gara ga boemo bo boso ke hloka go ka itshwara gabotse gore le nna ke be o mokaone ke be mohlala o mobotse setšhabeng lebaka šeleng o se ko wa re o ipona o tla išegile moyeng ka baka la tšeo bo o sa di tsebe wa oketša tshokolo yeo re ya kwana ke o seke ebile wa ba wa nyaka go ka e oketša o tlo go thuša moroka o tlo ba gabotse go beng gabotse ga gago le wena o thuše ditaelo tše ba tlabeng ba go fa tšona ge di go bea gabotse le wena o ipee gabotse o lokologe moyeng wa gago moroka go tlo hlokagala
maele a batheeletši ya go tlo tlhokagala maele a batheeletši go tlo tlhokagala gore re thušeng re thabile ka di-donation batheeletši and then di-donation tše e leng gore di tlo ba gona ntate Morota ke tlo kgopela gore le bakgašo ba re thuše ka go goeletša gore re thabile a hwetše bodulo and then re thabile go ya ka nna ka morago ga ga kwile taba ya go swana le re thabile o hloka go ya lefelong le e leng gore ke la tšhireletšo re thabile o hloka go tšwa ka gae go sasa a ye go dula mo e leng gore e ka ba lefelo la tšhireletšo matšatšinyana a hwetša basadi ba le ka go mmea fase ke kgone mmona gore a right like ke no kgone mmona gore a right le go njwa le ka mokgwa leng ka gona o no kgone bona gore o leka go ba strong mara a nape a le right ga botseng tate Morota so go no kwa taba ya go swana le plekeng ye so ka nako ya go swana le ka morago ga mengwaga mekaka ka morago ga go rugiwa ga kaka ka morago ga gore a phedišwe bophelo bo a bophedileng ka mola re thabile o hloka thušo e kgolo kudu ntate Morota mo e leng gore ge re thuša motho re swanetše re gopole gore le go sasa e ka ba bana ba rena ba ka banka gare ga seemo sa go swana le re thabile mama gone sephiri sese ene ke nagana gore ge nna nkebe ke bile mamago nkebe ke ile ka go tšea ka go iša ga gešo wa ya go golela gona nkebe ke ile ka go tšea ka ya go fa ngwanešo ka re nkgodišetše ngwana mama go lekile gore nka phutha mo ke sentšeng bothata bo bogolo ya ba e le gore kgolo ya gana jwale nna go ya ka nna ntate Morota ke tlo no kgopela gore radio ya gaborena ya go thuša batho a ke tsebe gore ka e bereka ka mokgwa mohuta mang ba tla ba swarišane le bo ntate Malefo ke duma go bona re thabile a tswile ka molalapeng ke duma go bona re thabile a etswa ya go alafiwa a kry-a counseling and then ke duma go bona ge re thabile ga a boa gae re thabile a boa le mokhukhung wa le ga ka nyaka stene gona mola nageng ya gabo goba re tla kwa ba gabo mogolo ba gabo mme gore ba e bereka jwang le bagankadimeng ba mefolo gore ba e bereka jwang gore taba re thabile e kgone go loka e be ga botse so nna re thabile ngwanešo ke tlo go donatela ka 2000 ya gore o tlile mo wa nyaka thušo ene ya go leboga gore le kgono mamago o boletše nnete gore go ba ba kae bothata ba gago ke eng o na le bana ba bakae ka o teng wa 4 years ne o tšwele pele o tetswere so re na le foundation e bitswang Tlou tša Baroka e tlo go donatela ka 2000 ngwanešo ke tlo leka go bolela le bona bontate Malefo re thabile re duma go bona o e ba le mokutwana wa gago ene o hlokomele re thabile ene mo bophelong ka ge e le gore tša maswiswi tša meleko tšang ke tlo di tloša mo go wena ke kwešiša gore re thabile lebelela tabeng ya mmereko o bereke le bana ba gago molekani o tla tlo mo kry-a ge nako e lokile no ke nako ya go lokiša bophelo ba gago boloke bo bega botse o bereke le bana ba gago o tlo kgone go ba le bophelo bo boraite sese ntate Malefo o tla mpolelela le ba ofisi ya gage and then re bontšhe gore mo Janfese ga re atla go bereka fela re tlile go thuša batho re bontšhe gore mo Janfese re tlile mo go thuša setšhaba sa mooki ntate Morota re bontšhe gore batho ba batlang mo radiong re ne le lekhutšo le kgolofelo ya gore ge ba tlile fa ba thušege jwale taba yawo sesi o dipotšišo re ge nke be le wena o no kwa ga bjalo gore ntho le leng kgale ke e belaela a wa go bjalo ene o mokwele o ganna re ke re wola ke tate a re wola ke tate ka mmotšiša gore o fiwa ke eng bohlatse bo jwale a ke tsebe gore
re ka berekiša account ya mang o ne le account sese o šomiša eng Capitec. o šomiša Capitec ke kgopela o re ngwalela account number ya gago mo and then ntate Malefa engwa lefase and then tšhelete ngwe le ngwe e tsenang ba tla re romela proof ya go bontšha gore o rometšwe tšhelete akere and then tšhelete o ka moka ngwanetšo se ka e berekiša ba tlo go thuša go e berekiša go aga motse and then mola go fedile bonnyane bo bošetšeng bo leng ka gare ga account ya gago re tlo go fa bona ra bona gore o bereka jwang akere so se re se dirang tate Morota re ria gore ngwana re se ka tla ra bitswa ga gabo mola go baditšwe a re kwa maele a batheeletše gore bona ba reng alright batheeletše 071 333 hle re kgopela maele tswetswetswetswetswe le kwa eng goreng re eletšeng re thušeng hle re thušeng go 98.7 SKFM dumela Hallo dumelang le kae re tena le kae re gona ke monene Peter Tlwaele mo Rustenburg ee ka leboga banna ntate Moremi ka mkolo yona maso ka mkolo le tsang ka ona mo thuseng bathong ngwanong thobela annete ka bele ntate Moremi wa ntseba kere ke nna wa go bala mo stupung kwa gago kwa ya ka be batho ke nne la baroka thobela no re a leboga ka leboga batho thank you alright thank you monna go rata stupa go nyako betha ke moya ya re gopela maele batheeletše re gopela maele dilo tše dingwe ge di diragalela batho alright SKFM le kae age bia mogala lena gabotse re kgone go ka lekwa gabotse o ka re le mara ka mokwatela le yena ba tseiba lenyalo la gago a se ke a mokwatela a se a kwatela mmago ke ka mokgwabo ga tseiba lenyalo la gago ge e be le nna gona jale mo go topere kwa maele ya gago mo godimo ga taba e magešong re nke re no swarišanang ba fela ba re go na le go tsena ka gare ga dieta tša motho wa kwase ya sekwala tameng re gone le kae ke rena bano o ke re na ba aga ai re kwa taba tšeo tša go baba man taba tša ngwana o di a baba mara nne ka gore ngwana o re ke ba babedi ka malapeng ba sa swarweng gabotse a ke kgolwe gore o le yena ba reng ga a sware gabotse le yena go swana ke kwešiša gore o swana le yena o ke mo ke e swara go ntse gana mo gore a ke kgolo gore o bolela nnete mme mara nna awa ke a le leboga bana bešong ke a le leboga le thušeng ngwane wa modimo le lena le re thušeng mama o nkoša bohloko bošoko jo a sa robalego re bolele mama kae ke ntlhomang mo ga phahla lebogile mamma mantlatle senti alright okay 071 333 225 re go nametse lefoufo le SKFM re ko re wena o le mamma kae maile a o ka gore fa ona bošegong bele kono ke ya mafeng mo godimo ga maemo a mohuto SKFM re lo tšitše le kae papa ke rena bano re ka kwa go lena hle le ka kgona go ntšha moyeng alright phone ya ka ke enewe alright swarang jwalo is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. alright moroka ke lebeletše nako mo e leng gona bontate Malefo ba tšho ba mmolediša ka kwa a ke tsore ke eng se le ka tšwane le seswaela mo godimo ga kgarebe ya borena ntate Morota ya taba ya sesi e kwiša bohloko thata e kwiša bohloko kudu fela ke sa ipotšiša dilo tše dintši tshwaro ya mama yona be ile right a ke re sese le phedišana gabotse tshwaro ya bana ba bang ka mogae go wena be ile jwang re phela gabotse ka mogae
bothata e be fo ba nna le mokgalajo. Tshwaro ya batho ba ga botate mo go wena be le jwang? Ya batho ba botate a ba nrate ebile a ba mpolediše bao. A ba go rate, a ba go bolediše? Mara mo baneng ba bang a bana bothata. Ga botse ba botate a ba nrate. Ke ra gona gore mo baneng ba geno ba bangwe a bana bothata. Awa ba nne bothata. A re boledišane le bona, re fofetana, re kopane ditseleng. Ga jedi o sa le o monyane gore o ka rola boima bo borweleng ne? O sa le o monyane. Gone bjale ka morago ga go tseba taba ke no dumo tseba se se le mo kgopolong ya gago. Go fihlile eng mo kgopolong ya gago ka pela? Nde fihlile mo kgopolong ya gore a bona ge ka mokgwa ile no ke godile ka gona. Lebella kopelona le. Ka mokgwa ile no ke godile ka gona nke be ba mpoditse gale gore ditaba di ka mogodi ka mogokwe. Nke be nke ile ka kwishisha cause le nna ke motho wa jwale ke mogolo. A ke sa le ngwana so jwale se ikusha bohloko ene le jwalo le tshware ya ka mo gaena le mogalajo. A se ka phoshe be le ka mogokwe be le yona tabe ko spirit se ba sampotse sona ba le gane jwale ngwana ke thabela ge ke tseba ke tla lo go bolela se se le mo go wena. Se se le mo go nna ke gore ena mogekolo a dule le nna fasa mpotse gore na ke mang e le go motswadi yaka. Ke se le gore nka se thabele seo. Gore go boleleng tabe moroka gore motho wa ntšhe se se le mo go yena. Ke taba gore ka nako nngwe re dula le dilo mo go rena. O hwetše e le rona le selo se e le gore mohlomong se ka ba se go imela wa se ka ba se go thabišitše. O kgono fa batho tlhahlo ya gore maemo a gago a mo kae ga jwale. Pelo wa motho ke sethoga a itsijwe ke motho. Sekolo o fihlile ka sese? Sekolo ke badile matric mara se ka o pass. Ke ne bothata ba boroko ka tlelaseng. Ba dula ba bitsa mogekolo ba re ngwane o phela robetse ka tlelaseng. E be le tsone dilo tse ke no swara ke boroko ge teacher thome tsena ke thoma ke robala. O feitse subject tse kae? Ke feitse ka moka ke feitse stream. Cause go se ne ntwe le gore ke ngwala ka re ke sa kusele ka mo sekolong. Mathata a go šala ke meriti ka morago o na le nako e kae o le ka gare ga ona? Ga botse go thomile ka kore ntshengela ntho ya go robala bošego yona ke galele mo go nna mara meriti e thomile ka 2019 ka magadi ya kwa gae. So ba ile ba ntšeela kobo e leng gore ke robala mo godimo go yona ge magadi a seno fete ke le ka hotšela ba go ntšheditše magadi a se yaka. Alright. Ke le ka hotšela gore kobo e le gore ke robala mo go yona ga e sa le gona ene ke le gore ke robalela le ngwane wa ka itimetše ka ona modirong. And then se se mpotše o ne ngwane o moteng ge o gahlana le mathata o le ka go botša papa go ngwana gore ke gahlana le mathata ke nna o papa go ngwana o reng? A ke nae tata go ngwana ke rela re go mmotša o mo founela gore gape nna a re ije mo ke le ge re lwele o ka nthuša jwang ka taba ngwana o reng? Ebile motheo na ebile ke gale ke sa hle ke sa bolelena ke sale ke fo tseba gore ke tlo te phepela ngwana ke noši ke sa le moima ta se ke fule go ba le ngwana go sene motho le gore nka hlekelela go yena motho a o ngodisetsa ngwana be le nna mogekolo. Okay. Be le sale mo founung tate Malefo ba sa founa? Okay. SKFM radio ke kgotse le kae? Na ke damishale ba e ba rena ka mo mhlompe ya a ke le boge mogala bo wa go rena tate Moremi ya ga ya matsapa a o ene le mokgwa o mokaone wa go botšiša a swa le
le batho ba bonolo ba lokologa ya jalo re reta ka mokgwa o ba rileng ka gona ke dumela gore e nngwe ke be ke sa reng ke tlo e tleletša ke yone ya gore mokgekolo a lokologe go tlo sebela ngwana gore na ngwana papa go ke mang di tla montšha mo tlaišego ela morago le ga a tsebile a se ka ba thuntšha le rona mo ga bo tatagwe mo a tlogo mmotša ena a be le maitshwaro ya gore go tlo go kgone gore na khutlo ka bane ke sero bane o be a sa se tsebe e šalile ka kgateletso ya go bona gore o ka re ke lenaba le tatago wane le yena ka gae jalo re re ka di molokele e tla tlhankela seo ka ge re tseba ile a sona a re leboge ntate moreme le rena ka mogagong ke ntate mengwa e gang kwana ntlhompedi thank you all right 07133325 nke re no kwa mmola le mola gore mohlomong lena le ka ba le kwa eng fale ka reng ge le re ya ga magešong re gopole re go gobala ga motho mongwe ke go gobala ga rena SKFM dumela a ge le kae ke rena bano re ka kwa go lena hle a wa re gona a ge ana mathata ngwano a rena o a rena ka moka ya motswadi o mongwe le mongwe le go mosadi wa santse o tseba gore mathata a wela mosadi o mongwe le mongwe ngwano nna se be go kry ke tlo se bolela morago šetse a se boletse sona se ya gore ke re a dulele kore mokgekolo a dulele ngwana fase a mmotse gore tata go ke mang gobane mo lefatsheng re sepela le sedimo a kere sedimo o kgwetse ngwana a tlaišega o sa tsebe gore o mo phasetša kae e le ge o tshaba go bolela gore kana ngwane ke motšere kae mara ga a ka no mmotsa gore ngwana ke o mosadi go setolo kana mogo tata go ke mammang wa ga mammang leva maende o gole mara no mmotsa gore ke mang kae jwang ke lebogile mogala jwa se tlo go bolela re fela ngwano a se ka tla tsoša raurau ka moka o sa re a ba latelela re tate ntirele 1 2 3 aowa yena a no dula fase re leboge moreme a ile a kgona go tulla sephiri se be gore ngwano a sa se tsebe fela ka matla modimo re tla leka ka matla ka mokgwa le rena re ka kwanang ka gona ke peletse sedibane bathata thank you ma'am thank you ya re ka go tšea le wena ra kwa maikutlo a gago dumela SKFM ntate moruta le kae ona le kae ntata ke rena bano o ntamišetše le moremi thobela ya go re ya leboga ntata re leboga phiri o se utolotšego mo godimo ga ngwanewe bohloko bjo ngwane ya bokwago ke bjo le rena re le go batswadi ka moka re bokwago o ka bohloko ntata wa tsaya thekgo wa go mofa yona le phiri seo sa gore senyao le go godimo ga motswadi ya gagwe motswadi e be a seifa lenyalo e be a seifa nyalo la gagwe jalo ka ena nako wa go kgona go tula dutšentšhi o rile gore sephiri se utologe ke moka ngwane le a teketle jwale ka ngwana a hlomphe motswadi ya gagwe a nyake dinyakišišo go mmagwe a mofe tatago gore tatago o tswa kae ke moka a kgone mo hlompha go motswadi ya batho le yena tatago a no ya gabotse ka boleta a ile o tseba gore ga gabo ke kae a lebaletša morago mo a tswa go ntsi a wa re a lebogang tata le rona go ntšhi re tlo thekga ka mokgwa re ka kgonago ya re tlo thekga tabe ngwane ya go e otulla ke e thata gore e re kwiša dipeini ka kudu ka re nnete ba gona batswadi ba sephiri ba e re gore motho o ne o hwa le sephiri a tepotsa gore ena o se ifa lenyalo mara a bolaya ngwana ka mo gape taba ngwane le no laetša gore gabotse ngwane go ya le ka mohlakwa o hlakago le bile ke bolela ka ene wa lesogana ene wa lesogana go e ra gore o swana le yena ngwaneo e no ba e re go motswadi ya gago ke ye mothata gore a nyaolle ditaba be ke kgopela gore le yena ga o ka go ya go yena moremi o teketlele le yena a go botse le lona segwana le gore le tswa kae ke go kwile mma gore wa re a lebogang tata re bolele mma mo kae
o bolela le mahlako mmago kgosi ka dihlabaneng. Thank you Marcos. Ke a leboga. Thank you. ya ke bona o se Maria shua batamela o se Maria go na le molaetša o ke be ke re gore Thabile ke re go bohlokwa gape gore a re botse le ka tata ngwane ga gore re mo thushe ka di-maintenance if ya bereka a se ka tla hwetša a hlaka le ngwana tata ga bereka kere le ga motlogetse o no kry a le gona mara go na le mangapa-ngapa go ntshe re mo thushe a kgone go tsenya di-maintenance gore a kgone go godiša ngwana ga bo tsene mo mokhukhung a yang a se ka ya ba ka gare ga ditlaišego le ngwana wa mokwa sese Maria sese go bohlokwa gore ge motho o ne ngwana le yena le ge e le gore le ka gare ga dintwa a hlokomele ngwana gage ngwana a ka se hlake papa ga le gona papa ga bereka a kere so papa go ngwana o swanetše go hlokomela ngwana account number ya gago e reng re tla tle re fa bontate Moruta ba e bitša ka mola paging ya rena ka Facebook re tla mo postela yona frogo taba ya ngwano ntate Makua le ntate Malefo re tlo le fa yona and then tšintši le tla bonana le sese Maria le ntate Moruta re boneng gore re bereka bua ntate Moruta taba tša sese nna ke di kwele ke di kwešišitše re tlo thušana ka mehla le ka matšatši re tla re ge re tla morabo tša batho gore re tla kae tate Moruta nna ke leboga batheeletši ke leboga maele a bona ke leboga thekgo ya bona ke leboga go tlhopha boroko go theetša rena ke leboga mmago ngwana ga a kgonne gore botša nnete ke re go tata go ngwana a se ke a tsogela mmago ngwana maatla ga jwale nnete ke kgala e tseba jwale ke re Tau a ska tsoga maatla kudu ngwanokhi re tlo monyakela madulo e se gore re nyatša ba gankadimeng re lebeletše tabeng ya gore a dule lefelong le le bolokegileng ka lebaka la gore ge re ka mogapeletšo ra ye go dula ka kua gankadimeng go ka tla gwa tsoga ntwa wa feleletša maphodisa a tsena ka bogare ga re dume gore go be jwalo ene sese ge o te nyaketše motse o se ka swara nkadimeng ka pele motlogela kere lebelela tša bophelo ba gago o te kutla uang ka morago ga lenanego le go thuša nna ke Thabela SKFM ge ke tlileng kuteletše diphiri tše e leng gore ke kgale ke hloka go di kwa mengwaga e fetileng jwale ke a leboga ke leboga thušo ya lena ke le nna ke hwetše phisi mo bophelong le ngwana re tlo hlwa re bolediwa re phele ka kgotso ke leboga SK ka kudu ge nthušetše re lebogile kudu mama tate Moruta nna ke lebogile re lebogile Moroka re lebogile kgetšedi yaka a wa dira phošo ka go tla mo o tle o nyaka thušo e tlo bonala ebile e tša e thomme go bonagala ka gare ga bophelo bja gago go tšwa go nna Ishmael kwa ga Moruta ke di ithata o ratela le mogaufolena a re tšweleng pele go thega manna go manga 90.7 mme re tsebe re ga o lefiega ga go le wena le wena re bora kopana gape letšatšing la bosasa go